Harlunglang Solem Society along Theng Pigi Asai Kedeng Pon. Kacileng je pan CEM Marideng pen bas humplia kimi ing pupon silama pangjar pon tanglo. DGC DAV Higher Secondary School pen Kendra Vidyalaya tumpen armu chejeng padopon. Pai ni pai kre hiniar ni Harlunglang Solem Society along Theng Pigi Asai Kedeng Pon. Harlunglang Solem Society chun bang Dilip Hansel apena Meipo Ram Singh tia tumsi sayang deng Japon lo. Labang so asai jasemet Azadi ki Amrit Mahotsav lapen Chief Minister Institutional Plantation Program along pache tondun se sayang deng dun lo. Lapen tu labang so ajai mek tang dere phi socheng dhenta kapa phi ho bapu thak stami lam the chipaklang pon. Jasemet socheng dhenta ke dam jia phan kari biang long ar lopen towar ke krong plut kavia jok akasik sak non puta chechak nang bom lo pusilam the chipaklang pon. UPDS atam kache tok IMOS along ke tok pon atowar puthak pachun pon nang jipusi kachuningri padopon. Langkhang ben Komol Katha report Malong News. Sai lens ahin pen kupia sai sigideng pon iklol pen kupia ke mang pon iklol na. Ini tum Harlunglang so cooperative society hin pen. Ke bangji seni phadang deng India Independent Days plus of hak ke talonji phan Government of India, Government of Assam, kapin khat tengte. Ini tum nursery plantation program teng pon lo. Lapen ke bangji 15 August labang so ap thak panstamet ni tum pini pesi labang song deng pon lo labang so program chen pon lo. Ke bangji 15 August ni bangkenel tum badak India National Flag ke hos pon je phan ni tum ke chisik pon lo. Lapen ni tum cooperative society hin pen government pen kapin kharateng har ghar tiranga labang so program tani deng pon. Nangli. Ini son ba kasik sak lahi hui son doik ma. Nilitum ka siksak ke lalo ahok pet pen tuwar ka jok ke damtang 1990 an ingkan pen 91 an ingkan pen labang so society pangcheng pon lo sila bangso ke pangcheng hut pen same tuwar ka hen jok angdeng mane sang sitame anlut sia tu purhil pen kaprek pen lason ke roi nang du sitame non mamat mane dai not mane district dolo mane Kuliabor mate Nawa district alang litum penang bonai MLA scheme penang bonai bom masih penang an litum dak an ke bang ya hubidha dolo sitame pini nilitum baisan mane Nawa district kangkir dolo pulong te nilitum dipu ke damya fans tame ada rong so pilong ke damya fans tame towar labang so katorado pasi ke nangsot kisuman keng beng dam unatum bangke puden go pen dam perlo kisuman un ye tum bangke son si upaya sang prong la son dolo la si mohen ni hin pen pillo jala sot war jang si immediate patang lo putea jo pirlo ke dam stame bani tum dak hat bazar ke dam stame tada hormu hortar tame ador abang jitu mane kacongda da tum bang asabo awar sailong ko busin ke mathada Kalang de. Acha sante la non ration card acha tum bangke kabe tum stami dolang lahai hui akimi kaslami phanali tum sai deng pon ik bom lama. Laso ration card akimi ke salam bhan bangke non ma government pen instruction avelang sitame nilitum labangso society long isia problem dolo both side Nawa district Karbi Anglong district labangso both side kelong abang potumdu sitame ipus misi bang Nawa district pen nangle dapcharamat pinang ano tumbang Nawa district long berlablo amasi Karbi Anglong pen second porjai nangle hur bangke laso bangke alang litum hal dak ke ber land district long ke ber tuman bang dak ber ke mane labang so chiri sip se delo amasi hala so tum hatuna tudam er abang ke bhikwang Monina to malong kapreka habar mate Halloween adiman ke damjia phan pulotang te basa kenang soddo lasi kari biang long termas council hin pen bangso puthak ar sigjik pen munthisi basa phai papa dun pen pai ni phai kre hini arni longri ar loka cheleng ja phan humplia basa kimi lapen i hum dead body one ing pupon tanglo kari biang long termas council transport department hin pen SOP dia tangka pen si bas nampon lo lapen moke bang jilang ahutame lan so se bas wan thu jilang lapen ahawarti na phan tame mesen pen ka cheleng pon long ja phan bas pipon thuji pusi CM pen ningje
pon keso kiun e dera jo kopai kelang no pen apran ke dam nang ju to phan ke pon ke wanjia phan mate der bodi bhan sitami pipa jer pon lo lapen rada tu makki joy pen en pon long popusi CEM pen pathan pachini pon sonse akimia bas ka cheleng pon jila ke dipu pen guwahati ada por 5 pli dipu pen omrangso ada por 5 pli ra minute kre pho dipu pen lower chinthong ada por 5 pho lapen jai pong pen dipu ada por 5 truck bangsa jai meklang alu hiam man pen CEM Dr. Tuliram Ronghang EMIC Transport Department Bili Mohan Clark Khaklari Chenglok EMs MSC lapen MLA atum stami chetong dun dipu pen Edwinson Hansi report Malong News পৰা এছপতি পুঁজিৰ জৰিয়তে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে 5খন গাড়ী বাছ আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ এটাতো ডেড বডি এম্বুলেঞ্চ বুলি আমি কৈছোঁ সেইটোতে যাতে ডিপু আহি যিবিলাকৰ আমাৰ সেই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লোৱা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আমি বিনামূলীয়া আমি সেই ডেড বডি এম্বুলেঞ্চটো আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰিম সেইটো যিকোনো ফোন কৰিলে তাত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে সেইমতে আমি তেল চেল ভৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰিম ৰাইজৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং প্ৰত্যেক ঘৰত আৰু প্ৰত্যেক ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানত যাতে ঘৰে ঘৰে দোকানে পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঘৰত ঘৰে ঘৰে যাতে তিৰংগটো যাতে লগায় তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ Bharat adat ke jogarni peningan ningkan toks kebra phonang ke plengpo sojok office doan school doan apen college doan atwa phantame government of India toya teng pen talon pon repja phan mena jongjung pen sai deng pon lo sonsi pai pai ni phai kre hiniar ni difu government college kendra vidyalaya lapen DAV higher secondary school atum pen tame prabhat feri mate har ghar tiranga pathepi en ponsi penang an armu chetong pen India lama otpon krai sermu chejeng pon padu difu en Rostom Ronghang report Malong News স্কুলৰ পৰা যে ৰেলী অনুষ্ঠানটো কি উপলক্ষে উলিয়াইছে আমাৰ প্ৰভাত ফেৰীৰ উপলক্ষে আমি আয়োজন কৰিলোঁ এইটো আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ নে কেন্দ্ৰীয় অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আমি সেই আয়োজনটো কৰা হৈছে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ঘূৰা কথা আমি ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ হৈ বাহিয়া আমি গৰুৰাংচ বজাৰ তাৰপিছতে আমাৰ স্কুললৈকে আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টাফ গোটেই আমি গোটেই ষ্টাফটো আৰু গাৰ্জিয়েন ঠিক তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ লগতে আমি মিলি সেই প্ৰগ্ৰেমটো আয়োজন কৰিছোঁ মাদাৰ্ছ গ্ৰুপ পেৰেণ্টছ মেনেজিং কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু মেনেজিং কমিটিৰ মেম্বাৰ্ছ আমি গোটেই মিলি আয়োজনটো কৰিছোঁ Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.